Dakle, neki to vole vruće, Cigani lete u nebo, Glava luda, Chicago, Grk Zorba, Dva mirisa ruže i musical producenti. Prema tome, u junu mesecu muzikla svi nove predstave sa 50% popusta dođete u pozorišne Terazije. Dobro, sad je zona najsvežija, a za sledeću sezonu imate, evo da se vratimo na te Za sledeću sezonu imamo dve stvari. Prvo bismo krenuli sa jednim muziklom Kamernije karaktera, Ženidba i udadba, naše klasika Jovana Sterije Popovića, da bi, ako, ja ne znam više da li da se uzdam u osnivače, finansijere ili u Boga, kakva nam je situacija u kulturi, da bi do kraja godine izveli opet kultni muzikal Viktor Viktorija, dakle, prema filmu i prema Brodvejskoj predstavi za koju su svi čuli, a film su svi gledali. Koji će biti, dakle, glamurozan spektakl. Sad, ovo što Ivan kaže da je bolje ući autorski u to, pa raditi od našeg dela, napraviti muzikal kao što je primjer Zone Zamfirove, šta mislite, ali šta je isplativije? Zar nije isplativije upravo to o čemu Ivan priča, nego kupovati licence, raditi ih sa stranim autorom gde se mora da bude ispušteno? Da vam kažem, možda će se sad vaši gledalci iznenaditi, ali jeftinije licenca. Zaista? Jeftinije vas dođe. Jeste, zato što vi platite koliko platite, a pošto oni nas tretiraju kao ipak malo siromašnije, pa nam učine cenu, onda vama je sve tu. Dobro, postoji prostor za nadgradnju, negde više, negde manje. Dok u domaći muzikle vi uložite, sve morate sami da uložite, ali ono što dobijete, a daj Bože da ponovo dobijemo efekat kao sa Zonom Zamfirovom, pokrije sve to i onda smo mi presrećni. I pošto ste 1-2 meseca na ovoj funkciji na kojoj vi ste dugo u pozorišnim Terazijama, ali ste sad došli iz drugog ugla, vidite situaciju. Šta su problemi? Najveće znamo da je situacija u pozorištima jako teška. Jeste, ja sam 16 godina dramaturg pozorišne Terazijama, sad sam u funkciji VD direktora. Situacija je nepodnošljivo teška, nikad nije bila ovakva, što će reći da naš osnivač Skupština grada Beograda jednostavno nema para u budžetu, ona odvaja za naša mesečna primanja i tako dalje, ali za neke programe to su vrlo mala sredstva, tako da nam ostaje da se snalazimo. Kako se snalazimo? Spuštate cene? Pa eto, spuštamo cenu u mesecu junu, ali i pokušamo da nađemo, jel tako, sponzore. Naći danas sponzora, to je ko naći iglu u plastu sena. Ivanu to nije problem. Ivanu nije problem. Da, to znaju iz serija, vole ga žene. Apropo spuštanja cena, ovo je zaista jedan potez. S jedne strane jeste taj finansijski plan da se pozorište onako malo, da se popune te rupe, ali s druge strane interesovanje je mnogo veliko i pozorište je ovim planom htelo da pruži publici posljednju šansu ove sezone da pogleda sve ove predstave. A Zona nije na popustu, to pouzdano znam, zato što su karte prodate već pre 3 meseca. To nam niste rekli, dobro. Zato je to presedan, inače bi vrlo rado izašli se usreti sa dobro, dakle, sad, šta su planovi, vi se još malo raspuštate, je li tako? Tako je. Kraj sezone, šta su tvoji planovi? Moj najsvežiji plan je da odem na more i provedem cela 3 meseca sa svojom suprugom i detetom. Neka ga. Da dođe osunčan i odmoren. Zaslužio. Da, stvarno jeste. Ništa, hvala vam na ovom gostovanju juni mesec muzikla u pozorištu na Terazijama. Sve najbolje, puno sreće. Hvala lepo. Ostanite uz nas, tu smo za 2 minuta.